Era se houbera 900 como cando éramos rapaces. Fai moi pouco, tío, 614 baixamos. E agora que hai 200. Bueno, 200 e pico aquí e quedan 3 manadas, Moi pouco. Nós nacemos entre elas e vivimos como elas. Se nos quitades isto, a idea de unión de pobo, todo eso, non tería moito futuro. En Sabucedo chegas e di hai que ir xento ao monte, non hai ninguén. ¿Tú cuándo vas a ir a las grandes? A los 14, como mi padre y mi hermano. Nos van meter postes de 140 metros, van cruzar o monte todo de cables de alta tensión. Son de Noruega, de Dinamarca, e nos fiordos noruegos non deixan facer isto. E entonces veñen aquí os sitios que sí que o deixen facer. Mal futuro, Non sei cantos anos durará isto, pero mal me cheira. Sí, a mí tamén. Mal me cheira.